Есернен достар біз бүгін осы өте тоқтату керек. Маңын тамақ бір зачем сусына или там либо бутисындай как-то бір кола кола сұрап берді. Енді тамақтан. Блины я буду уже домашний только. Картошка фри. Осындай, да, білесің деп телевизорда көрсетеді салатинді. Вау, мен любимый фруктылар. Да соус. Надо качественный соус достар. Қазір қайта істейді. Не достар біз қайта істеп жатырмыз. Фи. Мұз. Да, понятно. Фи. Лапша такой. Я смело. Фи. Пирог такой тоқтатты. Кофе. Тут. Опять салат. Опять соус. И қайта істейміз қазір. Сендер маңа подписка істеп көп жазыңдар өтіңдер. Потом менде подписчиктер аз. Миллионға жетейік бірге, яғни. Опять. Ура, уже наным уже жақсы көрем. Опять пирог. Маршмеллоу. И надо салат. А я кетчуп. Ну, вот это можно кетчупом есть. Наверное, лайк басып кетіңдер, комментарий, подписка істеп кетіңдер. Өтініңіз достар. Пока. Аллар пока дені. Пока.